Kakelang marpana raj marpana soyong leadership next ni palai kala rakhe ya ka wall environment day dak ba penlong ya ka program thungding halapin huns resort ka bah soyong marpana badya kani ka jing rakhe la penlong halot ka mat pedeng end plastic population global 2025 Hagani ka sinas dang shwa da ka program linkot ya ka balawan banya shimbenta nadu kikena school jongka Madan Sora Secondary School marpana soyong kinong hika jongka ni ka school u secretary shnong ba kendro kharjana ba rangstar well one khar trajong ka resort u lingdo ba forward el maulong Dr. Nelson Cream ubulong kum usimbut kongsan ba uba Raymond Kurkalang u OC jongka maunga police station ubala shakhot kum kongsan Akumbang kumdi akal air ke bakhoy aka cingim ke jongi teladang ngim la man sumar ya ka kumbai lai rawai di kena school ke jongi baka partai ke marian ke kan yeng ke jongi tinggi di pennya ya kata ka slogan semua tinggi ke jing om mangini pennya tang tang singi ringin ya tingkai pat hari singi bakisnan ke banangwan Kita kini ikut ki planktons ma haduriau kini ki planktons kita ki jimbam ki dokha ka hatu lada ka poi kini ka plastic haduriau ki kla microplastics bat lada ki kla microplastic ke jayu kini ki jimbam ki dokha ki yu kimdan jimbam ki nama lada ki plastic ta kim he kim sang shu menta pitung jintung apa jaga balun plastic unung he unum sport normal dan sport dan issue kejayu kini kita kaki bam kini ki plastik ki bam kini ki plastik jayu ni bam dok khan na duriau kini nongkong dok kha ki tong ki pha hayo na yo ka poi supply na supply ki poi solution ni bam tu dok kha te kum nong kanung kini ki microplastic ki rung ba jong ki jimbam ni bam ki bang di Tibuling ong yang greenhouse effect. Kawal yung basuk ha kanuksa na ipima. Akpor basit singi mula lani hangno no kuporu ada piru ngapo kali bikang si kangiet kalong kumno. Basit ha porsit ileta umno sul kalong kuman I la pusat nai. Ti katu kadika example jongkar greenhouse effect. Tibuling yang greenhouse effect. Nomor ba kini ki plastik iba mengi penungkam ni berat satu mo ni berat chanala kanu plastik udah la bane uni bila plastik la bane ki plastik chips ni berat ni posla ki poi chanala kanala kara skiwa berkawa kara sa ki wa ki pakam he bat suki ki poi sa uru Kalau ipi nomor ba kemudian doktor yang batai kini kita ki mar ki baput bat bamput mentala da yuso ane yutan fibrat hantu takadu laput la kelas bo kala yang memang kena plastik anu ipi ibun jat plastik kasimpor nadu si spa senam hadu si hajar senam bahkan put bat hawa pimla ban isu ya ketuga plastik kebadan hantu berat mapi Henry kidon ki chemicals kiba kitu ki plastik kila pra kirit papimla pani isu de ki kemat la jong kumala oi doktor mene microplastic bat kidon ru skin nano plastik kiba papimla pani I ti kini ki poi sadurio ki kta kumala patai mene kong ki kta ki rumah kamat jong brio ki pumi sipon ma ki cimpang ti sipon ki ba ngidi benle meneda ya ka mai mariam ke jong ni Ngapai yang uniform sekolah jofi ni tanat bah nomor beli uniform nak karong jerngam ka represent ya kata kajing kerman jong kamai mariam ni jong kani jo ke jong ni baik kita gidia ni berjerngam itu ni kata kajing kerman ba mangi ni bah ngri semar ki kumbai barang la umane ba abun pathar kajing pomdian bat gidi bentung dia nak puas bat kini uniform jofi Katim sembol jung school jung pi kani sekolah ba PD ban preserve ya kani jual lada pi burung ya kani uniform jung pi di nang ni sekolah dari usia perawan sya ki para berit ada teng ime ipa rumah ya berat untuk ong mai pa komlong boleh untuk kadi ngasa senil di yudiang ro ong barang mana udiang mah pesan support dari po senam Pala banyak kertas ini bawa dia pun he. Hari bapak kelam itu
tang de ki second din de minta la dun juga kating mesin mo sustat laot lapun kelam nak bentar ke jimun toy simet mo din de gidi berpet kan unu jak jeng ba along ban penon kam ba unu bang pak lo